Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Basbun kini ka singalam ya menteri badi pe ka kia Dr. April Ndo kalau dia isu bakam stem lalu stem la ya ndoi but where ban pe la chok khamat mar bang hani don menta kumba south technique di health center te meneng lawan po ting poso primary health center parang tu la yo kalat ban ya ndoi tu ki doktor ki staff tu PC but la yo shibun ka feedback ke cinguna channel kam jeng tu ka PC paling i Madam Minister la sabha but i ong ba kat baro kemudian kam ni persang ban penbit penbiang namar ba tu ki thanjing situru ki bun ki stong ki banang tu ka kanjar but bun si ba pang stom khap ma mare sha socialong kra shibun tikamta nagilang misa la ong ban persang bala hakikat por besawan ban penbit penbiang channel kam jong tu ka PC nang taiwan ba pomor keleng ketika sesi ang turu ngilaya rungman ki kamera but dei ba memsha menta kalau ton ni jing kala ka por ba shwa begin long MLA so ba kada kila pre konak siru kasa tong PC dei hadin bangilayo banya kedu minister bangla malam ni isha si ban pet chungi khmat bani I chinukam bari nakla taga deng chungi le pasang kal bala ke ban snap ek chung ut nam jun pa ba kum chu chung doktor ki bateng tu be ki bun ma chinukam dei ke ba mentara du bingila ekdo misala don ka improvement kum ka ala don kini ka ultrasound atau kita wala kambang pasal doktor kita don kam tu ni specialist kum ka CC norms andang dunai ke ong bla training but yong ru ban pen biang no sakini ka OT nang tangini ka X-ray te kunta hi but ki infrastructure don kam hi kamera ron ban bu ini ki tiar kita te ngaso ban ke pe ba gidan wan senang lang tu por minister ba yang lucu but yang don sya kata ka improvement but ki ba la kham su gi tim ju wan hi sorang kham ru ron kene existing subcenter ke ba long pending demand ba ke strong ba ko hi kala kwa banyo no primary health center ikani ngola insist minister ban ne chitong ba sanction no ma chika la don but ka chika ba biang ba kana chika na main road but pe ba ka ngut ba strong ba he tam ha ki area ko ni ka than jungi but inaklang minister ru ila oh hi ba ene kat bala ban penyo no ikani ke PC tingni page ya ka por dan naglang jonga ko mun khatu chusok thai ban dai ban ikan do ya ke officer juga health department tu khantang minister ya ke ban insist ke ban upgrade lagi ka subcenter se ke primary health center de kata ke jingya kan jingya kan do mena kasi but we ke bang le insurance election ru ngila bu he khat ke shuri ngalong nam ta ko ke khia but ka bala ngi pen biang yi jing don kam ko ki health center nam ta ban suk ni ka brio sa ki strong tam ke bang jinjar te kata di ki issue ba khot ke bang bu ka ni ka manifesto ni pa ni ya chpe ba election de mata ru ya ke ni ki ju ni budin but krang ba ni ma krang ba bi ba suk ma ba sin ki wan man mom pat ba wai jinjar gumla hi ban ai hoi ngi don ki mesin ta ban la ban ai channel kam ju ki be thit away be chu away but don kam hi ban pen biang po ka health center talu ki tiar kitar ki doktor tawai kata ki lai rap jiki ba yung masutu eta ka jitu di fi ba la si fi kuno umat umdan parti ase di upai ba fi bu akmat minta ko lagi pa sebab kedan ka jikan bo hana sistem bodan ka sa ase titik ki MLA tinggi ka jihala masyarakat mo fi yo la mi ka ek ji de ka jung fi ba sarkar ase em nun chi ding e phi gam ta nga sen ya ga sur ji pai ba voice to people mo te haba don kam pai ba ngani chi shono ro dei tang saka what ding tang sik ni ki wei ki institution ngani what therap te ta ka tau ngam chu khani ka parti te ndoi ya kwa bitang kono ka lat ka bang chu toi pai ba te ka te kono parti ru ngam su ai ka ta ngi kwa bi nagam ta ka bha ka met chu pai ba ngam so ai ka tang ban chi tai ba kono ka parti lai ta ka parti mata thì người làm toàn xong cũng tăng lịch các bạn này kia và pi xin phải vào lại cái mình điệt
tentang jam seorang kam nomor kereng konstitusi. Memang ai bandiet dengan don ke hok ban lewat ia ka ketika skill ni kecing dan kam pe ba na kono ka tipat ban jusukar. Nomor nakini kata pi pe ba tu naman ki nok song jong ni ka state la siu syaka sokar. Matang tiet tang jing pro itu atau inclusive tax. Kau ketika hok jong ki banyo ini ka skill tentang ka VAT ni siu ka GST kemudian baru nok song don ka hok banyo lagi jong ka hok joki. Kemudian orang menjual tang badan gruling kata kami hap. Dengan doktor emprin tu minister iba long ibri uba sutho but iba krisitom but iba ide ibri uba iba sampang bang sab hajingnya kan te iru dan kata kam sim nang ban pichak pat ni ino rap dan kam ha balik sai yong iba ikroi ban rap kata nang kata hi kam sim ni train pa paiba kita kan parti ru mlene te kalau komen ru man ni lek hi ban kendo abadan kam milik pa paiba amding di sini. Atau fin budan yang kam hadu bukut. Hoi, ya kan ni kan iman dah kena misteri long ke hadin ru panai. Yo ban review yang kan ni. Jadi kan pat ikata bat kan di kendo hi mista hadin ru panai. Ban pe kendo progress kan ni ka cing kam kini health center baru badan constituency. Jadi khabar ai si pai ba dan han kan si lebih dan beri udang tiang bantuan Pak Smart was tang se. Ki pejba ki wan don ni ki pemwan mal ba nang kuno nang ba anda teng ki ong ban pat biang kita kitia teng don doktor tu kita ru ba teng don ti kita ndai kam ki pejba kem thut kita ndai ti kam problem kulang ba abang yai kem tu pejba kli doktor yong ba hoi teng ong ban yarap ki magarem ba wai jadi ke don smart card don ke HS card ta bali bam don kata don Aadhaar ye kan ka wei issue ru ni stu ba kan kam register Aadhaar kam nyo smart card ba kirap sibun ban kita ke badawai mo kita ke bill stall kam dona sibun ta don tax smart card ka banding ma Aadhaar ta kata ru ni simkian ke minister ru bangin haban ai ke bonus program sya ki pa ba ke sutho ya ke ban register Aadhaar kan ba kamsuk ada pang stom ta ki dan kemudian gini ke ada bas smart card kemudian ba kibri ku jar shan ba tengke bill kamtam stal private ka rem plat te ke jar betuk ku jar te dan kita tahu ya kan ni sis bangin long hi bonus program keleng jaga kang ba ba wan sekmat ban register ya smart card ba ju Aadhaar kang ba kin kam dona kata ka badawai